Omenili ste ta problem, ne da je brezposelnost, ampak da se gre za strukturno brezposelnost, se pravi, kako mislite, da bi se lahko naslavljala ta strukturna brezposelnost? Kje so rešitve ali pa kje bi zaposlovali nezaposljivost tistih delov prebivalstva, ki pravzaprav je trajno nezaposljiv, oziroma lahko navedete primere dobre prakse? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Poglejte, da bomo vsi razumeli, po definiciji je strukturna brezposelnost rezultat neskladja med ponudbo na trgu dela in povpraševanjem na trgu dela. Vzroki, zakaj do nje pride, so lahko zelo različni. To je lahko tehnološki preboj, se pravi neke nove tehnologije. Lahko je to posledica neke krize, ki posebej prizadene določene panoge, kot je bilo recimo pri nas primer recimo za gradbeništvom, ki je v nekem obdobju skoraj da popolnoma zamrlo in posledično ste imeli takoj na trgu presežek projektantov, arhitektov in podobnih profilov, ki niso mogli najti službe. In seveda tretjič, kar je za nas še posebej zanimivo, je to lahko posledica neskladja med strategijo razvoja izobraževalnega sistema in tistega, kar dejansko potrebuje gospodarstvo. Tukaj so seveda lahko tudi neki, recimo v narekovajih, modni trendi. Poglejte, mi smo v določenem obdobju popolnoma erodirali ugled srednjih tehničnih in strokovnih šol. Posledično so se osnovnošolci množično preusmerjali na gimnazije, jih zaključili, nekateri niso nadaljevali, drugi so nadaljevali, vendar niso zaključili študija in nenadoma smo imeli na trgu poplavo gimnazijskih maturantov, ki so težko zaposljivi. Podobno seveda je tudi pri univerzitetnem študiju, kjer smo množično producirali različne profile z področja družboslovja, ki danes ne najdejo dela, zaradi tega, ker podjetja iščejo seveda popolnoma drugačne profile. Kako to rešiti? Zdaj, kratkoročno seveda za tiste, ki so že na trgu kot strukturno brezposelni, z do- in preusposabljanjem. Recimo primer dobre prakse, konkretno za gimnazijske maturante, vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Mi smo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in še z nekaterimi drugimi podjetji iz podobnih panog oblikovali en program, ki se je imenoval Kocke, kjer smo predvsem gimnazijske maturante in pa nekatere druge srednješolske profile v roku enega leta v bistvu preusposobili za delo v farmacevtski in kemijski procesni industriji. To je bil formalni program, ki se je zaključil tudi z nacionalnim certifikatom, tako da so imeli ti potem priznano tudi ustrezno usposobljenost in so lahko seveda kandidirali za delovna mesta, kjerkoli se je iskalo tovrstne kadre. Dolgoročno pa je potrebno v bistvu uskladiti strategijo razvoja izobraževalnega sistema z potrebami, pričakovanimi potrebami gospodarstva. Poglejte, jaz sem tudi član upravnega odbora Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani se že nekaj let pripravlja, pa še vedno ni začela izvajati anketo zaposljivosti svojih diplomantov. In trdim, da je verjetno enako tudi pri vseh ostalih univerzah v Sloveniji, pri nas fakultete, pa tudi srednje šole, nimajo jasne slike, kakšna je sploh zaposljivost kadrov, ki jih producirajo. Po drugi strani pa tudi nimamo nekega zbirnega seznama predvidevanj potreb gospodarstva in v sklopu Gospodarske zbornice smo že upravili neke aktivnosti, tako da bodo posamezne panoge začele sistematsko delati na pripravi pričakovanih potreb po kadrovskih profilih, recimo vsaj za naslednjo 3 do 5 letno obdobje, kolikor traja tudi en tak izobraževalni ciklus.
Potem pa je treba spraviti skupaj v bistvu predstavnike gospodarstva oziroma gospodarskih panog in predstavnike izobraževalnih institucij ter seveda resornih ministrstv, da se te potrebe uskladijo dejansko tudi z vpisi na posamezne šolske smeri, da bomo prišli do tega, da bomo seveda producirali kadre, ki bodo imeli možnost zaposlitve v slovenskem prostoru. Gospod Orlep, hvala lepa. So, Liz Lewis, may I ask you the same question? Where do you see solution for removal to structural unemployment or measures for preventing unemployment? And can you perhaps tell us some good practices, examples? Yes. So I think, of course, the key first is education. And one of the things I observed when I was here living in Slovenia is the mindset of the students. I found very surprising. I give lectures all over the world, so America, Berlin, North Africa, and every time I give a lecture at a faculty, be it law, economics, politics, languages, social science, it doesn't matter, I always get a lot of questions, and I always get a lot of people coming saying, can I work for you? Except in Slovenia. And so the fourth time that I was giving a lecture, I said to the professor, I'm not coming unless I get a question. And so she said, okay, we have to prepare questions for our guests. And I said, why don't they ask any questions? She said, well, because it's not important for passing the grade. And I said, but don't they have a curiosity? They have an interest. I'm a pretty interesting person with some provocative things to say. Can really, if your new generation has not a single question, I'm concerned, and so this I found very surprising and uniquely Slovenian, and I think somehow it's connected to the entrepreneurial aspect, which I think is again linked to the employment aspect. Sorry, I'm talking. Let you translate and then I continue. No, this is very interesting, and I exactly know what you mean. Se pravi, prva stvar je sam izobraževalni sistem. Prva stvar, ki jo je zelo presenetila, je bilo miselnost ali pa obnašanje študentov v Sloveniji. Namreč ona predava po vsem svetu, po Evropi, po Ameriki, povsod in to različnim profilom, to se pravi in družboslovcem, jezikoslovcem, politikom, bodočim vse sorte. In dostkrat je po predavanju dobila veliko vprašanj, kako kaj, in tudi vprašanja študentov, ali lahko delam za vas. In edino v Sloveniji noben ni nič vprašal. Se pravi, vsi so, predpostavljam, mislim, da vem, kaj misli, vsi so sedeli in bili tih in noben ni nič vprašal. Ko je ona nehala govoriti, je bila tišina. In potem je rekla organizatorjem, ne bom več prišla, kam nič ne vpraša, zgleda, mogoče ne zanima, kako, zakaj to. In potem pa so ji pojasnili, da to ne šteje za izpit. In rekla je, pa kako, izpit gor ali dole, jih ne zanima, kaj izvedeti. To se pravi, To ste verjetno že slišali tudi od drugih, ki so mogoče profesori, ki so učili mednarodno, pa učili pri nas, da pri nas so pač študenti so navajeni sedeti, poslušati in faktično pač se naučiti stvari, ki so pač v točno tisti knjigi. And so I spoke to many of the students. I said, so what do you want? And basically you get a small group who says, I want to leave Slovenia, and then a large group who says, I want to get a nice job in a government-run private corporation or in the government, and to go home every day at 4 and get a nice pension. And then I thought, yeah, but where are the, where is the real entrepreneurship? And I realized that it's not, because it's not easy to start a company and to be innovative, then I think this is somehow connected in the way the education is organized. Ja, in potem je vprašala študente, kaj pa v bistvu želite, pol po študiju. Eni so rekli, radi bi šli v tujino, ven iz Slovenije, in drugi so rekli, radi bi lepo fino zihar eno tako fajn službico, da se nekam navarno usedem. In ona je rekla, ja že, ampak kaj želite delati? Prav, da se ji zdi, da je to povezano z načinom, se pravi z izobraževalnim sistemom. So, two examples on how it's something we do in Holland. One is that we have a problem in Holland because everybody wants to go to university because they think that the schools of the applied science university, technical universities are not so respected. And so we are trying to now increase the image that if you don't go to gymnasium and you don't go to university, you can still be very successful, have a very good job. But this is really like a
public, almost like a public awareness. And for the first time, one of our ministers said, "I'm proud that my son is studying to be a technician. Not studying to be an engineer, but to work with his hands." And this was to raise the status, this was a Minister of Education, to raise the status of this kind of practical studies. This is a very important step. And then what you get is like large companies who work together with these schools, these higher schools, and say, we need IT engineers, we need people who can fix the motors of the cars, and then to educate the people in practical way. So like from the first day, they're actually learning skills that will get them a job, and then you can get 90% who actually have a job when they graduate. To se pravi podobno, kot je že magister Urla povedal, se pravi... Se nisva naprej uskladila. Ja. Too similar, would we say? Ja. Very, very similar. I told them that we haven't aligned. No.